I opet ja ovdje, ali sad sam u drugom delu studija u Višnjičkoj bez broja, Tehnomanija radnja. Dakle, još jednom vas pozivam da posjetite naše radnje širom Srbije, radnje Tehnomanije i radnje Win-Wina. U toku i nagradna igra, ukoliko ostvarite neku dobru kupovinu, možete i da iskoristite sjajan popust u našoj radnji Win-Win u Mercator centru, zato što je još danas akcija 20% na ceo asortiman, a samim tim ćete moći i da učestvujete u nagradnoj igri. Ali to je to što se tiče jedne korisne informacije. Imamo ovdje sada još korisnih informacija. Na nastavku programa ćemo pričati o tome što nama svakodnevno mnogo koristi. Nekada se to koristilo onako samo tokom letnjih i onih vrelih dana, a sada je to veoma bitan uređaj koji nam tokom cijele godine koristi, koji nam znači i zbog kvaliteta vazduha i uopšte zbog atmosfere u domu, a to su klime. Dakle, ovoga jutra moj gost je Milan Miladinović ispred brenda Midea. Dobro jutro. Dobro jutro, Aleksandar. Kako vam se dopada ovdje kod nas u radnji? Predivno je, hvala što ste mi ukazali priliku da budem vaš gost i da malo više podelim nekih korisnih informacija sa našim gledalcima, odnosno sa vašim gledalcima i našim sugrađanima. Tako je. Sad, ja sam u samoj najavi rekao, zaista nekada su se klime koristile samo leti. Bilo je bitno, kupuje se klima kada ode temperatura iznad 30 stepeni, brže bolje se kupi klima da se rashladimo. Međutim, sada je to onako uređaj koji koristimo tokom cijele godine. Sve više ljudi koristi klimu kao osnovno grejno telo. Sad, ono što mene interesuje i ono što je prvo pitanje za vas, šta to izdvaja Midea klime naspram ostalih klima? Pa naspram ostalih klima, gde vi za relativno, da kažem, mali potrošen novac dobijate jako visoke performanse, energijske efikasnosti i jako napredne funkcije. Sam taj neki proizvodni program klima uređaja ima nekih 3 segmenta, Best Buy, onda neki srednji nivo kvaliteta sa visokim komforom i premium segment sa implementiranom AI tehnologijom. Ta tehnologija se ogleda u tome prvenstveno tako uređaji uče navike korisnika i vi nakon već 1, 2, 3 podešavanja oni već to ubacuju kao standardan model rada klima uređaja. Tako da i za korisnike sa skromnim budžetom i sa, da kažemo, skromnim očekivanjima i za korisnike sa visokim očekivanjima za relativno nizak nivo potrošenog novca. Sad, ono što bih vas još dodatno pitao, Milane, vi ste ipak stručnjak i ovo je, da kažem, vaša uža specijalnost da se razumete baš u klima uređaje. Šta je to što ljudi, koje su greške osnovne koje prave pri odabiru klima uređaja? U zavisnosti kako ljudi kupuju klima uređaj prema svojim potrebama, javljaju se različite neke greške. Kao što ste i pomenuli, nekada su se koristile samo za hlađenje, pa je tu, da kažemo, jedna od osnovnih grešaka. Ljudi očekuju da kupovinom jednog uređaja i postavljanjem u jednom prostoru da komforno hlade ceo stan. Tu dolazi do, da kažemo, različitih nekih problema, ali prvenstveno osjećaju komfora. Jedan deo objekta ostaje, da kažemo, prehlađen, dok drugi jedva da dobijaju hladan vazduh ne bi li se rashladile i jednostavno ne može da se podesi različita temperatura po prostorijama. Vođeni ste samo jednim mestom za hlađenje. Kada govorimo o grejanju, najčešća greška je da korisnici se vode, da kažem, informacijama sa interneta, ne konsultuju stručna lica prilikom izbora uređaja i onda vođeni iskustvom izaberu uređaje prema potrebama u grejanju, koji se, da kažemo, relativno precizno prema kubaturi vazduha u današnje vreme određuju, bar se tako u praksi pokazalo. Ti uređaji uglavnom, kada se tako usvoje, ne zadovoljavaju potrebe za grejanjem. Znači, pravi put je, da kažemo, ipak da malo stručno lice sagleda više nekih parametara, da se urade neki, ako je potrebni, preliminarni proračun i onda da se izabere odgovarajući uređaj koji, ako zadovolji potrebe grejanja kao osnovni izvor toplote, kao što ste pomenuli, on sigurno zadovoljava i potrebe hlađenja. I uglavnom je u kapacitetu veći. Znači, ljudi nekako po inerciji kažu, imam 25 kvadrata, 12-ica mi je sasvim dovoljna, međutim, ona zadovoljava potrebe grejanja do, recimo, +5, +2 i onda tu već nastaju neki drugi problemi. Tu dolaze. To sam htio da pitam. Kako uopšte možemo da znamo na osnovu prostora koji imamo koju klimu biramo?
Dakle, da li, naravno da zavisi od toga da li je prostor iz jednog dela ili je... Jer dosta ljudi ima, na primjer, tih nekih, da kažem, manjih struktura stanova, do nekih 40 kvadrata i onda oni misle da je dovoljna jedna klima, međutim tih 40 kvadrata je iseckano na 3 sobe, neke minijaturne i onda se žale kako im je i dalje toplo ili hladno u stanu, sve u zavisnosti od godišnjeg doba. Tako je. Kada govorimo o single uređajima, to su uređaji koji su namenjeni prvenstveno da budu ugrađeni jedan uređaj u jednom prostoru. Znači, jedna temperaturna zona mora da ima jedan set spoljne i unutrašnje jedinice. Međutim, imate i taj neki, da kažemo, multisistem gde možete na jednu spoljnu jedinicu više različitih uređaja da povežete, tako da je moja preporuka da ko želi da ravnomerno zagreva i hladi prostor uz neku minimalnu potrošnju energije, ipak razmišlja o konceptu ili više single sistema ili multi sistema. Inače, prilikom izbora uređaja pristup je potpuno drugačiji. Ako želimo da ga koristimo samo u grejanju, odnosno da bude primarni izvor grejanja, onda je potrebno da se, da kažemo, sagledaju debljine izolacije, orijentacija prostora, tih nekoliko tehničkih parametara koje, da kažem, projektanti uglavnom bolje znaju, ali i stručna lica koje su specijalizovana za ovu vrstu uređaja i da se te neke potrebe za grejanje koje se kalkulišu uporede sa karakteristikama uređaja. Takođe, specijalisti uglavnom ukažu, imate modele koji su optimizovani za rad u režimu grejanja, odnosno taj moment defrosta, odleđivanja spoljne jedinice, veoma lako savladavaju i namenjene su prvenstveno za to, a s druge strane imate uređaje koji su klasično komercijalni, prvenstveno namenjeni za hlađenje i onda, da kažemo, to je neki drugi put kako se bira uređaj, isto sa nekim kratkim proračunima. Da, to sam sada teo samo da vas pitam pre nego što pređemo na konkretne uređaje, jer u Tehnomaniji u Win-Winu imamo zaista lep izbor Midea klima, pa ću da vas pitam kako naši kupci, koji savjet od vas, dakle koji je to neki model klime koji biste vi preporučili i stavili akcent, ali pre toga samo da damo gledaocima jasniju sliku, osnovna razlika između inverter klime, kad ste pomenuli sada odleđivanje spoljne jedinice i ostalo, dakle tu se dosta problema stvara, ljudi nisu dobro informisani ili nisu dobro upoznati sa tim. Koja je razlika između invertera i obične klime? Da, pa odlično pitanje. Inverter klime su postale već i standard, ali da kažem uskoro će postati neki, da kažemo, zakonodavno telo će ih nametnuti kao odnosno propisati kao obavezno, prvenstveno zbog optimizacije primarne potrošnje energije koje mi kao zemlja jednostavno moramo da optimizujemo. Sa druge strane, šta to znači za korisnike? On-off klime rade po principu uključi i isključi. Znači ona te neke potrebe za grejanjem ili hlađenjem uključe se, rade, isključe se i u tom uključivanju i isključivanju one, da kažemo, troše energiju, a najviše troše energije za prilikom tog uključivanja i isključivanja. Inverteri drugačije rade. Oni, znači, poenta da rade u kontinuitetu i oni svoju, da kažem, potrošnju električne energije doziraju prema potrebama za grejanjem i za hlađenjem. Tehnički su otporniji da kažem, na niske temperature vazduha kada se koriste u režimu grejanja i, da kažemo, imaju u proseku i da uštede potrošnje električne energije i do 35% u odnosu na on-off klime, koja je, da kažemo, onako vrlo osetna. Ta ušteda dolazi prvenstveno zbog toga što se uređaj adaptira u prelaznim periodima. Nije problem kada vi imate, da kažemo, ekstremno toplo leto i on radi u maksimumu, to je sve u redu. Međutim, kada je, recimo, delimično topao dan ili delimično ili relativno hladno, uređaj jednostavno on-off se pali i gasi dok ovaj modulira snagu i samim tim optimizuje potrošnju. Da, korisne informacije. Hvala vam puno na tome. Sad, ono što sam rekao, mi imamo zaista veliki broj modela Midea klima u ponudi Tehnomaniji i Win-Wina, ali ono što najviše privlači pažnju jeste taj, da kažem, model ili sistem breezeless. Šta to tačno znači bez duvanja? Meni je prva asocijacija kad pustiš klimu, ono kao kažu, jel duva ta klima? Sad jedan put se pojavljuje Midea klima bez duvanja. Šta to znači? Pa evo, malo ću da se našalim, kao što znate, jedan od najvećih neprijatelja srpskog naroda u istoriji je promaja. To svakako. Samim tim ove uređaje, za razliku od klasičnih klimatizera, pored svojih, da kažemo, karakteristika u smislu energetske efikasnosti, filtracija vazduha, Wi-Fi upravljanja, ima tu specifičnu funkciju da vazduh koji izlazi iz klima uređaja ne izlazi kroz jedan veliki otvor, što je inače standardan koncept, već prolazi kroz dva reda lamela
sa određenim mikroperforacijama. Tim prolaskom ta velika vazdušna struja se deli na sitne, male, da kažemo, struje vazduha koje se veoma kvalitativno meša sa vazduhom u prostoriji i vi jednostavno nemate taj efekat promaje ili ono kako narodski se kaže duva za vrat. Da, duva za vrat. Sad, što se tiče tog modela, generalno znam da je trend u svetu da se obraća pažnja na filtraciju vazduha, što je normalno. Imamo tu borbu sa kvalitetom vazduha kako s polja, tako je normalno i u stanovima. Šta je tu ideja uradila po tom pitanju? Jedan od najviših stepena filtracije, znači sa filtracijom polena, alergena i, da kažemo, mikročestica koje se nalaze u vazduhu, jako visok nivo filtracije. Postoji modeli sa, da kažemo, još većim stepenom filtracija, ali ovo u smislu komfora i u smislu tih nekih osnovnih potreba jedan od najkvalitetnijih. To je Best Buy model? Ne, Best Buy model i ovaj drugi. I dobro da ste to pomenuli. Tehnomanija ima u ponudi, da kažemo, 3 segmenta. Modeli AG, modeli Breezeless i premium modeli. AG je Best Buy model koji ima tu, da kažemo, neki standardni nivo efikasnosti, solidan stepen filtracije, govorimo, da kažemo, ne radi PM čestice i tako te neke stvari prečišćivača vazduha, nema u sebi, ali ove osnovne neki stepen filtracije zadovoljava. Moram sad, pre nego što kažete ovaj treći segment, da li će u budućnosti možda klima da poklopi prečišćivač vazduha? Pa već jeste. Postoje modeli koji imaju u sebi prečišćivače vazduha. Je li to taj treći segment? Da, to je sa naprednom AI tehnologijom koje, da kažemo, ima i taj prati nivo PM čestica i, da kažemo, održava nivo kvaliteta vazduha u tom nekom najvišem nivou koji se zove kao excellent opcija. Sjajno. Sad, interesuje me i kontrola rada samog klima uređaja. Wi-Fi ste pomenuli, konekcija. Da li svi modeli imaju Wi-Fi konekciju? Apsolutno svi. To je već kod MIDE standard. I to je sada standard, je li tako? To je ono što sam ja pomenuo na početku, da vi za relativno mali potrošen novac dobijete jako moderne sisteme upravljanja, bez obzira što ja, recimo, lično Wi-Fi ne koristim toliko često, ali mi je ekstremno koristan, na primjer, kada imate ove neke dane, prelazni period gde preko dana, da kažem, preko noći su hladne, a dani su topli, da vi u nekom trenutku pre dolaska sa posla aktivirate daljinski ili u krajnjem slučaju da vidite jednu osnovnu dijagnostiku da li je sve u redu sa uređajem i da li je sve u redu sa temperaturom vazduha u prostoru. Vi imate to uvid, pored osnovnih funkcija, uvid u tim nekim, da kažem, stanje unutar stana. A to sam i hteo da vas pitam, koliko sama ta aplikacija nama daje mogućnosti. Dakle, mi možemo, na primjer, ukoliko smo na poslu, možemo da uključimo klimu, je li tako? Tako je. I ako si na poslu, uključiš je pre nego što kreneš ili odrediš neki tajming, koliko ti treba da te sačeka sve ono što imate na daljinskom upravljaču, izvinjam se što sam vas prekinuo, sve što imate na daljinskom upravljaču je, da kažemo, nekako još više pretočeno i jednostavnije user-friendly za korisnike, da preko aplikacije menjaju temperaturu, pale, gase uređaj, programiranje rada, preusmerenje lopatica, da li želite da duva, ne znam, horizontalno, vertikalno, da li da simulira vetar unutar prostora, da aktivirate senzor prisutnosti, da ga deaktivirate. To je, recimo, interesantna funkcija kod određenih klima. Senzor prisutnosti osmatra prostor i sad ako nema korisnika duže od 15 minuta, on automatski se prebacuje taj neki štedljivi mod gde tu neku zadatu temperaturu vazduha kada boravite u stanu podigne na neku višu vrednost kada govorimo o hlađenju kako bi optimizovao potrošnju električne energije. Kad god imamo ovako neko gostovanje i kad god se, da kažem, napunim ovim korisnim informacijama, moram da vas pitam, šta je sledeće? Da li imate uopšte neku viziju? Šta je to sledeće što će doći kao neki trend? Kao, ako se vratimo samo 5 godina nazad, nismo mogli zamislimo uopšte sve ove funkcije, nismo mogli zamislimo sve mogućnosti koje danas pruža klima. Pa znate kako, jako je teško u današnje vreme predvidjeti i čak i blisku budućnost, ali definitivno neka naša želja za komforom i, da kažem, razvoj tehnologije bit će sinhronizovan i vrlo brzo će se korisnici
rasterećivati tih nekih svakodnevnih stvari koje nam ulažu, koje nam troše energiju, kažem, ulažete neku energiju. Jeste, znači dobit ćete više vremena, da kažem, više vremena za sebe ili za nešto drugo, uz, da kažem, korišćenje istih uređaja. U smislu tehnologije to stvarno retko ko može kvalitetno da da neku procenu. E sad, da li vi možete našim gledalcima da kažete koji je to model klime koji biste vi preporučili? Da. Ako govorimo, da kažem, svi smo mi na kraju krajeva vođeni nekim budžetom. Ako govorimo o nekom Best Buyu, onda je to model AG. Znači, sa tim modelom vi dobijete solidan stepen filtracije, relativno visok nivo energetske efikasnosti, to su modeli SA2 plus klasom energetske efikasnosti. Dobijete sve što je potrebno za jednog korisnika bez nekih, da kažemo, specijalnih ili komplikovanih funkcija i dobijete taj Wi-Fi kao standard. A ako govorimo o nekom komforu i o nekom dizajnu, Breezeless E je u stvari model nešto što je moj lični izbor i neka lična preporuka. Neko, da kažem, u tom segmentu gdje imate kod proizvođača nivo klima od najjeftinijih do najskupljih, to je u nekom srednjem cenovnom rangu, ali model gdje je usklađen i dizajn i, da kažemo, taj neki visok nivo komfora, sve te neke korisne stvari po relativno pristupačnoj ceni u odnosu na druge neke brendove koje postoje na tržištu, a za ljude koji su onako visoko tehnološki osvešćeni i koje vole te neke napredne funkcije, definitivno premium segment sa AI tehnologijom. On neverovatno veliki broj funkcija nudi u tako, da kažemo, jednom malom uređaju u daljinskom upravljaču. Jeste, na prvi pogled kao totalno sporedan uređaj, međutim kad su neke ekstremne temperature, da li je to plus ili minus, tada se setimo klime. Tada nam je klima najbitnija i ovdje mogu da kažem sa stanovišta prodavca, odjedanput se napune radnje i svi traže klimu više. To je jedna od problematika koja se javlja na tržištu, da se kao i većina proizvoda kupuje samo onda kada mora, pa onda najveći pritisak u letnjem periodu. Dva neka dobra saveta, da kažem, našim sugrađanima i gledalcima koje bih dao je da jednostavno prate tokom cele godine ponude i Tehnomanije i drugih nekih brendova, da vide šta je, da kažem, u ponudi i da blagovremeno obezbede klima uređaje, jer pogotovo u ovom nekom cenovnom segmentu, kada su sezone, vrlo teško se i dolazi do klima uređaja, ipak, da kažemo, Midea proizvodi dolaze iz Kine, pa je to, da kažemo, bez obzira što su dobavljači dobro opremljeni, vrlo često budi nekako, da kažemo, prevelika tražnja u odnosu na ponudu. To je jedan savjet, a drugi savjet je koji bih dao da definitivno kupci sagledavaju ne samo cenu, znači, nego prvenstveno svoje potrebe i da u okviru svojih potreba izaberu pravi i optimalni uređaj u tom cenovnom rangu. Milene, vama mnogo hvala što ste bili ovog jutra gost pravog jutarnjeg programa i što ste ovdje došli i dali nam korisne informacije. Dolazi lepo vreme, dolazi taj moment kada će biti totalna euforija vezana za kupovinu klima. Ja ću samo podsjetiti sve naše kupce i naše gledalce da ne čekaju posljednji moment, već da danas već mogu da iskoriste ove informacije koje nam je Milan i podelio i da donesu pravu odluku što se tiče kupovine klima uređaja. Milane, još jednom hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Ja moram da nastavim dalje sa programom, da darujem poklone našim gledalcima. Dakle, ostanite uz pravi jutarnji program. Čuli ste Milana. Sve informacije vezane za klima uređaje i ponudu klima uređaja možete pogledati i na našim sajtovima tehnomanija.rs ili winwin.rs. Samo da napomenem da do kraja meseca marta imamo besplatnu dostavu, pa iskoristite priliku i sebe obradujte jednim dobrim klima uređajem. Ostanite uz pravi jutarnji program, uskoro kreće i nova tura poklanjanja.